Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi phela mina ngizocela kuwe laphana ukuthi mangabe usamusha leli khasi ucindezele ibhathini elibhalwe ngokubomvu laphana lithi subscribe button. Subscribe akubizi imali, kumahhala nje, akho nesenti elimnyama leli khona uzayithola zonke indaba ezenzeka kumaskandi kulo leli khasi. Udaba engiza nalo-ke namhlanje lithi uKhuzani usetalapha umthandeni kabukabu laphana emutalapha nomlandeli wakhe. Kodwa-ke mina ngifuni-ke kuthiwe ngikase ngizokudlalela-ke ivoice lana uyizwele wena. Ngizocela kuwe laphana-ke ungakhohlwa ucindezele ibhathini laphana u-subscribe button. Subscribe akubizi imali, kumahhala nje. Yayona-ke le voice-ke awuyithokozele. Akhiphe isiphinga ibeka phansi sijabu hlala lapha phezulu. Sharenkele eJemiston bayazi. Hlala la kuze erenkeni bokutshela bonke. Makuhlukana unyaka ngathi mina yebo bafolela umfana ekhaya ngathi lo mfana. Ukhozi manje lu 90 point bani lapha. Ubuza nje. Ayikabuya ke top 10. Athi umfowethu hayi ukhozi ethi ngathi lapho njalo faka. Akhiphe isiphinga faka lapha ngafaka. Zathi basithi 12. Basayasho nje nolokuza nobani. Nonroza. Bathi hayi. Khosa futhi. Asimfake manje. Bathi uthi number 1 simfake number 2. Hey lo amkhulu nkosami, hey. Wena nini ngathi yakhe?